Ja sam, u operacijnoj sali, tog dana, u operacijnoj sali od 8 sati. Bilo je negde 3 sati popodne i ja sam i dalje bila u operacijnoj sali, na razglasu, kažu, svi oni koji su se zatekli u operacijnim salama ostaju, velika pobuna zatvorenika u Nišu, ima puno povređenih, na hirurgiji se otvaraju 3-4 sale, ja u sali, sa hirurgom koji je, 2 metra, pacijent isto 2 metra ogroman, a on da bi testirao moju izdržljivost žene u hirurgiji. Diže operacioni sto na njegovu visinu, a ja 1,65 m, a on 2 metra. Ja svo vreme, dok traje operacija, na prstima, u drvenim klompama, samo da mu pokažem, da mogu da izdržim, operaciju. Ujutru sam ušla u salu, niti sam pila, vodu, niti sam uspela, da stavim jednu trošku hleba, niti sam išla u WC, ipak je život, tih pacijenata, ljudi, bio na prvom mestu, a ja, da ne bi pokazala, da ne mogu, da izdržim, sebe sam, svo vreme operacije bodrila, izdrži, naravno, da sam izdržala i dokazala, da ipak je žene, su izdržljivije nego, u pojedinim situacijama muškarci. U stvari, ne znam da li je to, izdržljivost ili ona inat, što se kaže u ranje.